Dan pada tahun 1934, dia launch the first ever dalam dunia multivitamin dan multimineral. Nama dia Vitasol. Dan pada tahun 1948 barulah launch Double X yang kita makan, yang kita tahu kan. Okay, so itu serba sedikit lah. Okay, so the earliest macam ni, 1920-an, itulah bermula The Soup. Okay, 1934 itulah lahirnya Nutrilite. Okay, 1939 barulah dapat nama Nutrilite. Okay, 1942 Dr. Karen Mott dah mula membeli the first ladang di California, and masa tu beliau dah develop Nutrilite farming practices using alternatives to pesticide. Masa tu Dr. Karen Mott dah cerita pasal organik. Kita ingat organik ni masa moden ni kan. 1940s tu Dr. Karen Mott dah berwawasan, dah ada visi nak buat organic supplements. Okay, 1948 bermula Double X. 1972 barulah Nutrilite part of Amway, and 1983 Dr. Sam Ramot jadi president. Dan lepas Dr. Sam Ramot siapa? Anak dia. Anak Dr. Carl. Okay. Okay, so itulah. Okay, so point number 1, why Nutrilite? Kita ada lebih from 1934 sampai sekarang. Pengalaman industri nak tahan 10 tahun pun bukan senang kan. Apatah lagi 90 years, and by 2034, which is tak lama lagi, going to be 100 years. Kan? Okay, so 90 years of providing health and wellness to all. And number 2, kita adalah world's number 1. Ada je nama yang lagi tua daripada Nutrilite. Memang tak boleh nafikan. But numbers don't lie. Who is world's number 1? And ini bukan kita pandai-pandai claim short sendiri, but this one is disahkan oleh Euromonitor International. Euromonitor International dia adalah satu company di mana tugas dia adalah untuk sahkan claim company. Kalau company claim, I boleh buat ni, Euromonitor akan check lah betul ke you punya pengesahan tu, dia akan check. So memang kalau siapa yang tak percaya boleh Google, you boleh tanya AI. Memang beneran Euromonitor satu page semua MW punya claim. Nutrilite is the world's number 1. Every year memang sama. Okay. And not only that, kalau kita tengok top 10 brand shares untuk di Malaysia, okay, tadi was globally. Kalau kita tengok number 1 is still Nutrilite. And beza number 1 and number 2 pun jauh. Kan? Okay. Okay, and then kalau kita pun ada claim untuk specific produk. Number 1 selling protein supplement brand in Singapore. Okay, number 1 Double X pun is the number 1 leading multivitamin, multimineral. Boleh dua lah. Okay, so point number 3, best of nature, best of science. Kan? So apa yang membezakan Nutrilite dengan brand lain is kita punya farm, ladang-ladang kita. Ladang-ladang kita bukan sebarang ladang. Kita punya ladang is ladang yang disahkan organik. Okay, Nutrilite is the only global vitamin and mineral brand to grow, harvest and process plants on our own certified organic farm. Brand lain tak boleh claim. There is no brand yang boleh claim yang dia ada farm. Mungkin dia boleh claim yang dia produce, dia manufacture dia punya own vitamin, tapi dia tak ada, dia punya supplier is always someone else. This one pun sangat, because everybody can guna ChatGPT kan. Suruh orang buka ChatGPT pun, ChatGPT pun akan cakap benda yang sama. So ini pun kita sangat bangga kan, tak payah cakap banyak kan, okay? Okay, so kita cakap organic kan, but what does organic farming look like ya? So bila kalau di Nutrilite farm, ada 3 lah, organic pest control, organic weed control dan organic fertilizer. So pest control kita tak pakai apa-apa pesticide, kan, yang sembuh-sembuh tu kan. So apa yang kita pakai ladybug, yang kumbang ni kan, kumbang. Okay, and kita pakai Felcane kalau untuk pest yang besar macam ular, untuk tikus kan, kita pakai yang belang lah, macam belang. And then kalau selain daripada tu, sembuh tanaman dengan campuran pada kayu manis, cili pedas atau ekstrak bawang putih. Rupanya bila kita sembuh tu, tak sedap.
tak ada siapa yang boleh makan, tak sedap. Dan organic weed control yang rumpai tu, sama ada crop rotation ataupun kita guna alat pembakar khas untuk dipasang di traktor ataupun cara manual. Kan ikutkan macam leceh kan manual kan. Ikutkan Nutrilite boleh je nak save cost, nak cut cost kan. But no, fertilizer pun kita pakai fertilizer apa? Cacing. Rupanya cacing ni pun import. Bukan cacing yang biasa, yang natural. Cacing pun kita import. Masuk dalam ladang. And cacing tu rupanya dia mengeluarkan cecair. Itulah baja. Dan satu lagi is apa-apa bila kita proses dengan vitamin ada sisa-sisa. Itulah akan jadi baja kita. So bila kita menjaga tanah tu kan, tanah tu sihat. So tanah tu akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang sihat. So tumbuh-tumbuhan tu akan hasilkan very high quality ingredients. Kan? Okay? And not only that, apa yang saya sangat suka is that ke semua ladang, Amway memang jaga not only the ladang, tapi jaga orang yang jaga ladang, the pekerja. So di setiap lokasi ladang, Amway melabur dalam usaha untuk membantu komuniti. Bangunkan sekolah, bangunkan klinik, pusat komuniti, pastikan ada akses yang ada air bersih. Because semua kita punya memang jauh daripada civilization, jauh daripada bandar. So memang Amway jaga sangat. Okay? And memanglah anybody can say, oh kita pun organik kan. Tapi apa bukti dia? So macam kita not only one, not only two, but banyak certification organik. Inilah yang membezakan. Contohlah dua restoran. Satu restoran cakap kita halal, semua bahan halal. Tapi satu lagi restoran ada sijil halal. Yang mana satu lagi yakin? Sijil kan black and white proof kan. Itu sama juga. Orang boleh cakap boleh je organik, tapi apa sijil dia? Kan? Okay, so inilah kita punya farm. Kita ada satu di Mexico. Okay. So apa yang kita tanam di sini, okay, ni antaranya lah yang saya boleh muat. Okay, ni antaranya. Okay, kita ada satu di Brazil. So ladang Brazil ni kita memang fokus cherry acerola. Kita punya bioseed, kita punya artistry kan. This is antara ladang terbesar cherry acerola di dunia. Okay, dan kita ada dua ladang di Washington State, okay, di West and the East. Walaupun negeri yang sama, but actually sangat jauh from each other. Okay. Okay, so di West, okay, dan di East, inilah apa yang kita tanam. So kalau anda perasan, setiap tanaman tu ada sijil kelahiran. So memang kita boleh trace, which is the next point lah. Okay, so jom kita tengok video. Organic farming is definitely the hardest form of agriculture. I love people, I love organic, and I love to work hard, which are kind of all the things that you really get in organic farming. Nutrilite's farming practices incorporate a farming system where we don't use pesticides or herbicides or any synthetic chemicals on the farm. We consider the farm a living organism, so everything that we do to the farm matters. Depending on what crop you're growing is going to depend on where you want to locate that crop. We have farms in Brazil, in El Pedical, Mexico, and also 2 different farms in Washington State. They're placed in these different locations because we have different topography and different climates that allow us to grow the best plants for Nutrilite. We're using technologies that not a lot of other organic farms are using, such as GPS technology and advanced tractor technologies in order to get cultivation closer to the plant to allow us to reduce the amount of hand weeding. We're working with all natural products, we're living a healthy lifestyle, and we're also creating a sustainable future. Of course, 3
3 ladang sebenarnya tak cukup untuk menampung satu dunia kan. Amway ada lebih in more than 100 countries. So 3 ladang kita tak boleh grow everything on kita punya ladang. So that's why kita ada partner farm, ladang rakan kongsi, and kita ada hampir 100 partner farm di semua benua kecuali Antartika lah, sebab tak ada apa-apa yang boleh grow di situ. And kesemua kita punya partner farm ni, apa yang special is that mereka pegang standard yang sama dengan kita punya ladang Nutrilite. And you tahu tak, partner farm ni diaudit 30 hingga 50 kali setahun supaya boleh maintain the quality of Nutrilite, standard Nutrilite tu. Kita company sekali tahun je kan, but partner farm 30 to 50 times a year ya. Okay, so that was best of nature. So what about best of science pula ya? Sejauh mana kita punya research ya? So selain daripada kita punya farm, kita ada satu building namanya Nutrilite Health Institute, okay, di California. Okay, so di sinilah berlaku all the clinical tests, okay. So all the QC, R&D semua kat sini. And kita ada lebih 900 scientist, engineer, technical professional di 75 makmal di seluruh dunia. Okay, so and then kat sini apa yang kita buat, lebih 20,000 ujian setiap bulan, hampir separuh juta, 500,000 kan, 500 juta penilaian kualiti setiap tahun, and memang there's no pengawet perasa kerana tujuan. Hebat ke hebat? Hebat. Kan? Okay, so inilah kita punya leaders yang dah sampai pun NHI. Upline saya dapat tangkap gambar dengan Dr. Sam. Dr. Sam sama dengan Nutrilite. So boleh agak-agak lah kan, okay. So, okay, ini adalah dalam NHI, okay, ini video daripada double diameter. Tolong dekat sini buat salmon. Dekat sini buat salmon omega. Hilang salmon omega, bau ikan bro. Dekat sini boleh buat salmon omega. Hilang salmon omega. Okay, sorry ya, video macam tu. Hmm, 7,000 tablet per minute. We have now these new machines. These new machines are German. They are called Hush. These machines have the Semua kena tengok video, singatkan kepala. Tapi itu saintis sendiri yang explain macam mana buat vitamin dalam tu. Okay, so ni. Okay, so selain daripada itu kita juga ada scientific advisory board. So this one kita memang from time to time ni. So this, siapa mereka? These are all the industry experts. Memang top of the top dalam industri masing-masing. Ada kalau ada juga nutrition, dermatology, gut health. So kalau tengok orang punya credential semua PhD, MD semua. Okay. So, and mereka tak kerja untuk Amway. They don't work for Amway. So, apa yang mereka buat? Mereka bagi pandangan mereka, advice on isu semasa untuk future, the trend, what is the trend for the future. And kalau anda perasan, that's why Amway is always advanced. Tahu tak? Sebelum masa kita start gut reset, nobody was talking about nak jaga usus. Kan? Sekarang ni, what we talking about? Cellular health. Tak ada siapa yang cakap yang kisah pasal sel. Tapi kita dah start, we set the trend, we are trendsetters. Kan? So this is what this is something yang kita sangat bangga ya. Okay? And kita ada lebih 750 patent and pending applications globally. Kalau Nutrilite sahaja lebih 190 patent. Saya sajalah Google semalam, patent ni berapa? Satu patent. Saya tahu mahal, tapi saya tak tahu average berapa. Rupanya satu patent, harga patent ni banyak kategori. One patent is around 10 to 20k USD. Kalau international patent boleh cecah 50 to 100,000 USD. So bayangkan kita ada lebih 750. Yeah. Okay, so
Dan kita ada Amway Botanical Research Center. This is in Wuxi, China. Rasanya ramai yang dah lately kan kita tengok, kita dengar kita punya leaders pergi Wuxi kan. Okay. So what is actually in Wuxi? This is Amway punya first Botanical Research Center after 5 years of research. Starting okay, open dia 2015. Dia buka pada tahun 2015, tapi tengah nak cari tempat tu sejak 2009. 40 bandar, narrow 17. Itu pun diorang buat macam-macam, nak test the soil, test geografi, banyak test. Finally dapatlah Wuxi yang memang sangat pollution free, memang sangat bersih. Okay, first farm dedicated research and memang fokus khusus kepada traditional Chinese medicine. Sebab ingat tak tadi Dr. Karen Book bermula di China kan. So Nutrilite pun kembali ke China and memang state of the art facilities lah. Advanced laboratory, large greenhouse and sangat besar ya. And apa yang saya macam like terpegun lah, invested a total of 25 million USD to buka research ni kan. Okay, so kita punya laba-laba pun sudah sampai. Okay, so antara benda yang research yang berlaku di Wuxi is kita punya MCell yang tengah viral sekarang ni. So tahu tak? Okay, tahu tak MCell nak keluarkan MCell bukan like tahun lepas kan kita launch MCell. You ingat bila dia start kajian? 6-8 tahun before this baru keluar MCell. 6 years of R&D daripada 600 lebih plant screen, 50,000 plants compound ni. Banyak lagi 1-2 tahun lagi untuk QC barulah keluar MCell. Jadi sebab anda boleh baca sendiri kat Star. So memang kita punya scientist sendiri cerita proses MCell. Okay, so dan satu lagi benda yang saya macam sangat excited is astronautical breeding. Ini pun berlaku kat Wuxi. Senang kata dia ambil benih ni hantar ke angkasa. Sebab dia sebenarnya nak create new plant variety lah. Kalau kita tanam macam biasa ambil masa 5 hingga 10 tahun. Tapi bila kita hantar ke angkasa, dia cepat sikit lah proses dia. Bayangkan macam tu je dia hantar benih ke angkasa. Kan? It is so macam tak terbayang. Tapi everyone because okay, saya tambah tak ada kata. Okay, point nombor 4, traceability. Traceability ni ataupun kebolehjejakan ni maksudnya kita boleh trace lah, okay? Mengetahui dari mana produk anda berasal dan bagaimana dia dihasilkan. Okay, merujuk kepada keupayaan untuk menjejaki perjalanan sesuatu produk atau bahan yang digunakan bermula daripada bahan mentah sampailah produk itu siap. So kenapa penting? Of course safety lah. Sebab kita nak tahu bahan mentah tu selamat ke tidak, kan? And then next is mengelakkan pemalsuan dan penipuan. Milo pun boleh fake, kan? Macam-macam benda dah boleh fake dah sekarang, kan? Okay? And of course kita sebagai hak pengguna, kita kena tahulah apa yang kita nak masuk dalam badan kita, apa yang kita bagi kat family, kan? So Nutrilite, okay, saya kena cepat sikit. So Nutrilite, we have 9 steps traceability. Okay? So secara ringkas, first kita choose the botanical. Next is pilih biji benih, bukan semua benih. The best of the best benih, yang paling the good quality. And daripada situ barulah pilih ladang mana yang paling sesuai. Contoh kita punya protein kacang peas daripada Belgium. Kita punya kunyit daripada dalam kita punya cuba booster Cambodia. So it's all over the world. Okay? Yang keempat kita grow. Okay? Kelima kita harvest. We harvest at the right time to capture peak potency, ensuring optimal levels of key nutrients. Kalau pukul 3 pagi lah ladang tu ambil. And dalam masa beberapa minit, dari pokok terus ke kilang proses. Okay. And next is extraction. Okay, manufacturing, packaging. Kat sini pun dah 30,000 test setahun. Testing packaging tu dia bakar lah, dia letak ais lah, dia campak lah supaya packaging tu tahan. Packaging pun berpattern. Okay. And step ke-9 sampailah ke kita. Okay. So tujuan apa? Kenapa ada traceability is supaya kita punya products pure, tulen. You get what you pay for. Kan? Bukan kita ada cakap kat botol 90% tapi dapat 10%. Tak naklah macam tu, kan? So very pure. Safety, kan?
bila kita control dari the beginning to the end, from seed to supplement, dan kita it's very safe lah kan, berbanding dengan jenama lain, dia tak, dia only handle manufacture, supplier dia tak jaga. So kalau supplier buat hal, susah lah kan. And of course kita yang paling nak is berkesan, kita nak ambil produk yang berkesan kan. Okay, dan of course yang terakhir adalah halal kan, halalan thayyiban. Apa itu halal? Okay, anda semua tahu, bebas daripada apa-apa bahan terlarang. And thayyiban tu kita jarang dengar. Okay, thayyiban tu adalah bersih, tidak memudaratkan kesihatan, selamat, berkualiti, disediakan dengan cara yang sempurna dan memberi manfaat kepada pengguna. Okay, so mungkin kalau bagi siapa yang baru, you macam tak nampak pun chop halal Jakim kan, because kita punya halal is IFANCA. And kita punya IFANCA tu, iaitu Islamic Food and Nutrition Council of America, adalah badan halal yang disahkan oleh Jakim. And sebenarnya nak dapat chop halal daripada IFANCA jauh lagi susah daripada Jakim. Okay. And apa yang saya macam terpegun is that bukan saja Nutrilite senerangkan each and every product, tapi sangat spesifik. Yang tablet ada sijil dia, yang soft gel ada, yang serbuk pun ada, yang kapsul ada, e-spring, atmosphere pun ada sijil halal. Dan banyak lagi pecahan ni, semua dia boleh tengok kat website. Okay. Dan okay, so Nutrilite bukan sekadar halal, tapi kita mengamalkan prinsip halalan thayyiban melalui certificate farm, 9-step traceability, R&D and QC kan, manufacturing the highest standard. Okay, so just to recap, why Nutrilite more than 90 years heritage, world's #1, best of nature, best of science, traceability dan halalan thayyiban kan. So kembali kepada tajuk saya kan, the future you can touch kan. I think dari everything yang I dah share, you can see that Amway is one company yang sangat mementingkan research. Betul tak? Betul kan? Daripada Mozi lah, ladang lah, dengan pattern dia lah kan. So when the research is good, kita akan hasilkan good quality products. Betul tak? Kan? Every single product yang Amway keluarkan it's not cincai-cincai research tahun lepas, tahun ni keluar. No, AMSA pun 6-8 tahun kan. So the future you can touch. Ni sekarang ni saya tengah cakap ni, Kak Uzi, saintis Kak Uzi tengah buat research produk-produk yang akan keluar 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now. That's why masa leader-leader kita pergi ke Uzi hari tu, diorang dah boleh touch back the future of our future products. So good research, good products, insyaAllah business kita pun very good, sustainable. So our business will always be relevant. Okay. So sebelum saya akhiri, siapakah itu? Okay. Hero. So yang tu kan, yang you nampak tower tu, itu adalah protein. Itulah saya. So I was 3-4 tahun macam ni kan. So saya dah second generation. Okay. So saya dah Nutrilite baby lah kan. So saya dah start amalkan Nutrilite sebelum saya lahir. And Nutrilite is not just, to me kan, Nutrilite is not a brand, not just a brand lah, it's a lifestyle kan. So macam, kenapa saya cakap macam tu? Because saya membesar, saya nampak mak ayah saya amalkan gaya hidup yang sihat kan. Hari-hari main kat taman, memang tak ada fast food kat rumah, memang tak ada jajan kat rumah, kan. And kenapa masa saya umur 18 tahun, kenapa saya buat keputusan untuk buat Amway? Sebab saya nampak apa mak ayah saya dan what they can get on the business. So it's not what you say, it's what you do. Betul tak? Siapa yang mak ayah kat sini pasti tahu. Anak tak dengar apa kita cakap, tapi dia tengok apa kita buat. So sama juga in our business. Kalau you nak you punya family, you punya downline believe in Nutrilite, you nak diorang start ambil supplement,
it starts with you. You boleh hafal my slides. You boleh cerita macam like sampai berbuih-buih mulut. Tapi kalau you sendiri tak believe, you sendiri tak ambil, bisnes kita tak ke mana. Okay? So dengan itu, jumpa anda di puncak kejayaan. Thank you very much. Terima kasih.